Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Isra Miraj Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Dalam semalam di mana beliau menerima perintah syalat 5 waktu langsung dari Allah, menjadi mujizat terbesar yang menguatkan iman dan ketakwaan. Bukan tahta ataupun harta, hadiah dari Allah. Sholat 5 waktu sepanjang jalur, sholat 5 waktu tepada jaga. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Suluh duhur asyarar maghrib isya, tiang agama bekal hidup teh. Ayo sholat sebelum disolatkan. Dalam sujud kita mengadu, sholat penenang jiwa, cahaya hidup dunia akhirat kita. Shallallahu waktu perintah ilahi, Isra Miraj jadi saksi. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Isra Miraj Nabi Muhammad melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha. Dalam semalam di mana beliau menerima perintah syalat 5 waktu langsung dari Allah, menjadi mujizat terbesar yang menguatkan iman dan ketakwaan. Bukan